mbega ipfundo. Hey, iri pfundo ryapfundurwa nande? N'uwaripfunditse. Uvuze ngo iki? Uwo ryapfundikiwe nawe. akari imurori karitse mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Banyarwandakazi, inshuti z'Abanyarwanda n'iz'u Rwanda, uyu munsi twongeye kugaruka mu kiganiro cyacu amateka ukuri n'ibihe, aho tugiye kuganira ku bijyaniranye n'amateka, umurage mubi FPR isigiye Abanyarwanda. Nk'uko mumenyereye rero, iki kiganiro mugitegurirwa nanjye Karera Silas, dufatikanije na Kanimba Yuri. Ntatinze rero, ngira ngo Kanimba arashobora kutubwira muri makeya uko abona cyangwa se akurikije uko amateka y'u Rwanda yagiye akurikirana muri iki gihe. Mu by'ukuri umurage FPR Abanyarwanda bazasigara bavuga bati FPR yadukoreye iki, FPR yatugejeje kuri ibi, umurage mu by'ukuri abona FPR yadusigiye izasigira Abanyarwanda n'uwuhe? Murakoze kumpa ijambo, reka tubaramutse Banyarwandakazi, tubaha karibu, tubaha ikaze ku iki kiganiro cyiza tubagezaho. Ku bijyanye n'amateka, umurage mubi FPR yaba izasigira Abanyarwanda, mwese murabibona ntago ari agaseseshwa rumuri. Twagombye kureba ku marepubulika yose yaba yarabaye mu Rwanda, ku butegetsi bwabaye mu Rwanda, tugahera kuri Kayibanda tukazamuka tukajya kuri Habyarimana. Icyo gihe abatutsi bariho n'abahutu, kandi karaciyemo mu bahutu n'abatutsi muri 1959. Hakorezwa iki kugira ngo abatutsi n'abahutu basubire babane neza, kandi bamwe bari barakoronije abandi? Hakozwe iki? Higeze habaho itotezwa ry'ubwoko bumwe nk'ibyo tubona muri iyi minsi ya none? Higeze habaho gutwarwa kw'imitungo y'abantu cyangwa ubwicanyi nk'ubwo tubona muri iyi minsi ya none? Aho niho twagombye kuganira, buri munyarwanda akamenya ibyabaye muri kiriya gihe n'ibirimo biba uyu munsi. Nk'uko bivuze Kanimba, burya u Rwanda rwagiye ruca mu bintu bitandukanye, ndetse amateka y'u Rwanda ni maremare cyane kuruta uko abantu bayavuga. Kuri FPR hoho byagezeyo biba ibindi, kubera yuko amateka y'ukuri yashatse kuyashyira ku ruhande, ahubwo igira yandi y'amacura. Ubona yuko mbere ya independence, igihe abantu bahaguruka bavuga ati twikure ubukoloni kandi twikure n'ingoma ya gihake, mu by'ukuri byari ibintu byari bigoye Abanyarwanda. Kugira ngo ubyuke mu gitondo, ubyukire mu gitari, utari buze kuza guhemberwa, ukubitwe ibiboko, hanyuma wongere ufate n'ikindi gihe cyo kujya gukorera umutware, utari buze kubihemberwa, byari ibintu mu by'ukuri bitari byoroshye. Ariko igihe independence, Abanyarwanda twabona independence, aba repubulika ya mbere ntiyigeze yicara ngo ivuge iti rero hari abatware, hari kandi muri abo batwara abenshi bari abahutu, abenshi bari abatutsi, kuko aribo bakoresha iyo mirimo y'uburetwa, bahagarikiwe n'abazungu. Ntabwo rero muri repubulika ya mbere higeze havuga bati abatutsi badukoreye ibibi bifatikanije n'abazungu, hanyuma reka nabo tubishyuze ibyo badukoreye. Biboneka ko iyo ngoma yari yagerageje guhuza Abanyarwanda, ubutegetsi bwumvaga umunyarwanda uwo ari we wese. Biragoye kugira ngo mu by'ukuri mu kinyarwanda bavuga ngo ntawoneza rubanda. Urashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose niyo cyaba cyiza rwose 100%, ariko hariho igihe udashobora kuneza abantu bose. Mu by'ukuri mu gihe cya independence, muri repubulika ya mbere, hari bamwe batishimiye imikorere yayo, cyane cyane abatumvaga ubwo butegetsi yuko ari ubwabo
ko bari batswe abari banyazwe bari banyazwe ubutegetsi. ariko abandi nabo bicaraga bakabona uko igihugu kiyobowe, uko abantu babayeho, abantu batagikubitwa ibiboko, abantu batakiri muri shiku n'ibitari, abantu batacyamburwa ngo banyagwe ngo kubera ijambo uvuze cyangwa se kubera ikintu ukoze baze bakabanyaga utwawe. Bari babyishimiye kuko babonaga yuko ari iyindi ntambwe bageze gute bateye. Ni ukuvuga rero abanyarwanda bose iyo baza guhaguruka mu by'ukuri bagashyigikira iyo independence, bagashyigikira ubwo bwigenge, ubu u Rwanda ruba rutengamaye wa mugani wa ya ndirimbo kandi ruri mu mahoro menshi cyane. Ariko kubera yuko hari abatarigeze bumva yuko bashobora gutegekwa n'ubwo butegetsi bugiyeho bubatse ijambo, bubatse ubutegetsi nyine, bakumva yuko hari umwihariko, ubutegetsi ari umwihariko w'abantu runaka, ibyo nibyo byagejeje abanyarwanda ku ngorane tubona n'ubu ngubu. Nyuma rero ya repubulika ya mbere hagiyeho repubulika ya kabiri. Habyarimana akoze kudeta avuga ati Kayibanda ntarimo kugeza ku banyarwanda ibyo yari yarasezeranye cyangwa se icyo twaharaniye byari bikenewe. Akora kudeta akuraho Kayibanda. Hari ibintu bimwe ubona neza neza bisa n'ibyo FPR, umurage wa FPR, umurage w'ingoma w'ubutegetsi bwa Habyarimana usa neza n'umurage wa FPR. Kandi FPR nayo yaje ivuga yuko igiye guca akarengane cyangwa se ishaka gukuraho ibyo Habyarimana yarimitse imbere. Ariko noneho wareba ugasanga yuko nayo ari byo yimitse imbere, ari wo murage ishaka gusigira abanyarwanda. Dufashe urugero rwa mbere, Habyarimana yakoze kudeta muri 73. Icyo gihe ayikorera Kayibanda. Kayibanda aramufunga. Icyaha yamurega mu by'ukuri cyari icyaha kiri politiki. Kayibanda yarafunzwe kugeza ubwo yaje kwicirwa iwe. Mu gufunga Kayibanda mu gihe cy'imyaka 3 yose, Kayibanda yishwe muri 76. Amakuru agaragaza yuko yishwe n'abasirikare ba Habyarimana musanze we mu rugo i Kavumu. Urumva gufungwa imyaka 3 yose bakurega icyaha cya politike, mu by'ukuri ni ibintu bitari bisanzwe ku banyarwanda, cyane cyane ko ari bwo yari repubulika nshyashya, bwari ubutegetsi bushyashya. Byari bisanzwe bizwi yuko u Rwanda rwategekwa mu nzira za cyami. Hanyuma rero uwo murage tubona yuko mu by'ukuri ni umurage n'ubundi ingoma ya FPR yongeye yimitse mu banyarwanda. Tukiraho tuvuge ikintu kimwe. Abanyarwanda kuva abanyarwanda babaho kugeza kuri uyu munsi wa none ntibaragira umuperezida, ntibaragira ubutegetsi bakuye mu bwenge, bakuye muri bo, muri demokarasi. Ubundi bavuga ko ubutegetsi bwa demokarasi ni ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorera abaturage. Umuntu rero yavuga ko abanyarwanda cyane cyane abitwa ngo n'abategetsi ari bo babisha b'igihugu cy'u Rwanda. Kayibanda aharaniye demokarasi, ingoma ya cyama ikuyeho, ahembwe gufungirwa mu Ruhengeri imyaka 3 no kwicwa. Kayibanda ni nawe mutegetsi wenyine w'u Rwanda, niwe perezida wenyine wagiyeho mu buryo bwa demokarasi. Uhejeje kudeta imaze kuba, uwo muntu nunamuretse uramwishe. Umve amaze no gupfa imyaka yose Habyarimana ategetse, ntibigeze bibuka Kayibanda n'ikintu na kimwe yigeze akora. Nguwo umurage w'ubutegetsi bw'abanyarwanda, ngawo umurage abategetsi b'abanyarwanda badushakira barimo baduha. Nguwo niwo murage mwiza abana b'abanyarwanda. Ari nacyo gituma abanyarwanda, urubyiruko, twagombye guharanira demokarasi, tugashaka ubutegetsi buvuye muri demokarasi twishyiriyeho. Uwo murage rero wa Habyarimana n'ubundi nawo murage wa Kagame. Habyarimana narimaze kuvuga yuko yakoze kudeta akica Kayibanda. Kagame nawe
araje bamaze gufata ubutegetsi bashyizeho Bizimungu, ubushize twarabivuze, abaye hariya nk'agakingirizo. Bigeze mu gihe abona yuko agomba gufata ubutegetsi bwiwe, amaze kumenya uko bategeka aramurushya. Mu by'ukuri iriya ni kudeta yamukoreye. Ukurikije amagambo Bizimungu yavuze ademisiyona, bigaragaza yuko yaramunanije ku buryo bwose bushoboka, agera aho avuga ati aho kugira ngo bankureho agatwe reka ntange imbehe y'abandi. ariko hari ahantu usimbye abanje kwica Habyarimana. Urumva yabanje kwica Habyarimana, abona ubutegetsi, nta hantu bitaniye nuko Habyarimana nawe yishe Kayibanda. Hanyuma arangije kubona ubutegetsi, muri ya mayeri nyine y'inkotanyi bajya batubwira, aravuga ati aha hantu ntabwo nshobora kuza ngo mpicara ako kanya, ahubwo reka mbanze nshaka ipiyo. Hari abantu bakina damu, hari ikintu uvuga ngo iyi ni ipiyo, ubanza upasa umuntu warangiza kugira ngo ubone ukuntu uza kumurya, yayirya akabarago. Ni ukuvuga rero burya Bizimungu nawe yabaye ipiyo, baramupashije kugira ngo babone ukuntu noneho bifatira ubutegetsi. Hanyuma rero bamaze kumurushya bingana uko, Bizimungu aba ashyize ku ruhande, aravuga ati mwakire ibitabo byanyu. Ariko ikibabaje noneho kiruta icyo, wa murage wa Habyarimana wo gufunga Kayibanda ni nawo murage wa Kagame yarahindukiye nanone afunga Bizimungu muri 1930. Yataza kugira amahirwe ngo agire abantu bamuvuganira no gupfiramo aba yarapfiyemo, usibye yuko n'ubundi ameze nk'uwapfuye, kuko umuntu wabaye perezida utashobora gushinga ishyaka, kurega yuko washinze ishyaka ni uburenganzira bwa buri munyarwanda wese. Icyo si ikirego cyagombye kumuregwa. Ariko noneho kugira ngo noneho uborere muri prison na n'ubu unanayisohotsemo umere nk'akamizwe n'ingoma. Sinzi yuko Bizimungu kuva yava 1930 hari n'ijambo yari yavuga na rimwe rijyananye na politiki. Hari ikintu wibagiye kuri Bizimungu. Kuri Bizimungu burya leta yamushyiriyeho amananiza n'amategeko ko atemerewe kuvugana n'umumenyeshamakuru n'umunyamakuru n'umwe, ntiyemerewe kuvuga ijambo na rimwe rya politiki. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, bavuga ko afunze hariya i Kigali yaba yarakorewe yitwa rubozo mu matwi. Bavuga ko amatwi ujya atumva, yabaye umushumba aragira inka nimba bishoboye, ntabwo uzi nimba bishoboye. Mwumva icyo gihembo yaragiye yikorera FPR, hama bamuhemba kumugira umushumba, bamumena amatwi. Ari ikintu wari uvuze cyo gucecekesha abantu. Mu by'ukuri uwo n'undi murage FPR isigiye abanyarwanda, izasigira abanyarwanda. Nta muntu, nibuka ku gihe cya Habyarimana bigeze muri 75 yashinze Muvoma, yashinze ishyaka. Bigeze muri 78 noneho riba ishyaka rimwe rukumbi. Abanyarwanda bose bakajya birirwa baririmba ngo mugongo mugari uduhekeye abana. Iyo ni Muvoma. Kagame we kubera yuko yicaye akabona yuko mu by'ukuri kubikora uko nguko byagorana bitewe n'igihe tugezemo, we yazanye amayeri akora ishyaka rimwe. Ubu ni umuryango, nta munyarwanda ukwiye ugomba kubaho atari muri uwo muryango, ngo abone akazi, ngo agire ijambo avuga, ngo agire icyo akora mu gihugu atari muri uwo muryango. Icyo yakoze ni ikihe rero kugira ngo abeshe abantu? Kwa kundi kwa gupasa amapiyo kwiwe, yafashe amashyaka arimwo abanyamuryango ba FPR, izo za PSD, izo za PR, zirirwa ziririmba, zitwara ubuseke, ziti nta wundi perezida uriho, nta wundi munyarwanda ashobora kuba yategeka igihugu uretse Kagame wenyine. Ayandi mashyaka yose ashoboye kuba yahaguruka avuga ati nyamara igihugu cyayoborwa uku nguku, nyamara ibi ngibi bikwiye guhinduka, nta na rimwe ryemerewe. Acibwa umutwe. Habanje MRND MDR yaraciwe, imaze gucibwa bakoresheje safari.
hanyuma haza abandi bantu bose bashoboye gushinga ayandi mashyaka. MDR niyo umuntu washoboye kurokoka ni washinze PPC, ariko nawe nibaza yuko yabayeho gukorera mu kwaha nyine kwa FPR, kuko ntibyari gushoboka yuko ashobora gushinga ishyaka no gukora atari muri uko kwa muri ba bandi nyine bakoreshejwe kugira ngo bashobore gusenya MDR. Kugeza ubu uyu munsi umuntu wese ashoboye kuvuga ati ndashaka gushinga ishyaka arafungwa. Ngaho ba Victoire na n'ubu ntibaremererwa amashyaka gushinga ishyaka ryiwe ntiriremererwa imyaka iheze. Mushayidi ngaho yarafunzwe, ngaho Berenari ishyaka ryiwe ribaye aho ngaho ntiriremererwa, ahubwo igice kindi cyemerewe gukorera mu kwaha kwa FPR baracyemereye gukora. Ubu turazi ko hari igice cy'ishyaka rimwe cya Berenari kiba muri leta, na Berenari akaba ataremerwa kuba ishyaka ryiwe ritaremerwa. Ngabo banitegeka bashatse kuba kandida perezida independent, umuntu ashatse kuba perezida kwiyamamaza byonyine ibi bingora. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri uwo ni wo murage wo gucecekesha buri munyarwanda wese. Abo ni abashoboye kuvuga bati twaba abarideri, turashobora gutanga umurongo igihugu gishobora kugenderaho utandukanye n'uwa FPR, kandi twese tukubaka igihugu. Ni ukuvuga rero niba abo ngabo badashobora kubona ijambo, umuturage weho hasi byararangiye. Ni ukuvuga uwo ni wo murage mu by'ukuri FPR irimo iraga abanyarwanda, igihugu cy'abantu batavuga, igihugu cy'abantu b'inkomamashyi, igihugu cy'abantu mbega badashobora kugira ikintu biyumvira ku gihugu cyabo uretse kwiyumvira ibyo FPR yo ubwayo yiyumviriye. Tukiri aho tuvuga ku bijyanye n'amashusho, ishusho ya MRND n'ishusho ya FPR bitandukaniye. Icya mbere, hari amashusho amwe asa ahura. MRND yaratubwiye ngo ni muvuma, abanyarwanda dukoma amashyi. None banyarwanda, umuntu yari gutora ikijuju, iyo tuza gutora ikijuju tugatsinda 70%, 80%, byari kugenda gute? Twari kubwira ikijuju ngo gihagarare hari akiyobore, Habyarimana ari kuvanwaho n'iki kijuju. Nimwumva ahubwo ubwo bucuca bwo bwari mu banyarwanda, aribwo muri uyu munsi wa none Kagame yagarukanye na FPR ikaza ngo nimwikorera ubuseke, mutora ubuseke. Buryo watora ubuseke 90%, umukandida n'umwe gusa. Kagame yavaho, ubwo buseke nimwumve ubucucwemo, nimwumve mu bihugu bya Afurika u Rwanda nirwo rukiri inyuma ya demokarasi mu bihugu bya Afurika rwonyine. Ni naho abanyarwanda batewe ubwoba bashika kure. Nicyo gituma tuvuga tuti nimuhaguruke, nimukanguke, muharanire demokarasi si cyaha. Biratangaje cyane kubona umuntu nka Kagame avuga ati ndakunzwe n'abanyarwanda, bansabye kubayobora ubuziraherezo, nta wundi munyarwanda harashobora kuba yayobora u Rwanda nkanjye, atinya guhangana na Diane. Umuntu yarahagurutse mu mwaka umwe, mu kwezi kumwe dayo, kugira ngo ayobore igihugu, agatinya guhangana nawe mu matora, agatinya guhangana na Barafinda mu matora, ahubwo akamwita umusazi. Ni ibintu rero bibabaje. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni wa murage wa wundi nyine, ikijuju n'icyatsi kibisi, agaseke na Kagame, agaseke twese twirukankana ubuseke ngo turatora Kagame. Amatora mu by'ukuri niba amatora yo turabimenyereye yuko akorwa mbere yuko aba, none atinya iki abo bandi yabaretse naho noneho akerekana yuko nyine akunzwe bagahangana mu matora. Ni bwa butegetsi rero turimo tuvuga bukandamiza rubanda, budashobora kuva ku gakanu ka rubanda. Ngingayo rero amateka nguwo murage FPR igira isigire abanyarwanda. Abanyarwandakazi, inshuti mudukurikirana kuri ibi biganiro byacu amateka ukuri n'ibihe, mu by'ukuri twifuza ko abanyarwanda bamenya ukuri, kandi ukuri ntabwo nubwo guhishe rwose, ahubwo dushyire mu kuri. Ubona ibintu nk'ibi mu by'ukuri abone yuko atari ibintu biganisha abanyarwanda ahantu heza.
tukiri mu bijyaniranye na demokarasi cyangwa se umurage FPR isigira abanyarwanda cyangwa se izasigira abanyarwanda, biratangaje cyane kubona nk'igihugu kiri mu karere kimeze nk'izinga, igihugu kitumvikana n'ibindi bihugu byose bibanye. Tuvuge yuko ibyo bihugu byaba bikibaniye nabi, ariko se wabana ibihugu igihugu cyo mu majyaruguru cyakubanira nabi, igihugu cyo mu majyepfo kikakubanira nabi, ikiburasirazuba n'ikiburengerazuba kikakubanira nabi, mu by'ukuri ni wowe ufite umubano mubi cyangwa ni wowe bafite umubano mubi? Wa mugabo banyarwanda tuzasigara ahantu habi hamwe umunyarwanda azaza ajya bakavuga hoshi kandi byaratangiye. Ubu ntiwajya mu Burundi bakavuga ngo hoshi, ntiwajya muri Kongo bavuga ngo hoshi, ugerayo bakavuga ati bavuga ngo hoshi, ugiye muri Tanzania bavuga ngo hoshi. Turajya he banyarwanda, turajya he nitudahaguruka? Erega twe turashaje, urubyiruko rwacu ruri mu mashuri turarusiga he? Reka ugeze mu bintu byo bivuga ku bijyanye n'imibanire n'ibindi bihugu, ahubwo jya mu ntambara n'ibindi bihugu, turebe intambara n'ibindi bihugu duturanye. Ninde gashoza ntambara? Izo ntambara zijyayo gute? Hifashishwa iki kugira ngo izo ntambara zikunde? Mu by'ukuri birababaje urebye ukuntu u Rwanda rwari rubanye n'ibindi bihugu. Ndibuka impara ziririmba mu mbuto seseko kaze neza mu Rwanda rwacu, uburyo Museveni amaze gufata igihugu yaza mu Rwanda avuga ati nta mwanzi ashobora kuzagutera avuye iwacu. Umubano wabonaga yuko umeze neza. CPGR, Habyarimana, Bagaza, Mobutu ari abantu ari patana rugi, ariko ubu birababaje cyane. Uvuze Bagaza, birababaje cyane. Impara bujya zigeze kujya i Burundi gucuranga ngo baziha Kwasiteri ngo Sekarije arayibarya. Bati baguhaye jari. Byumvikana ko abategetsi ngo bamuhaye jari yongeraho ubutamwa na ngenda. Ubu rero Kagame weho yabonye yafashe Kigali yongeraho Kinshasa, afata Bujumbura, ubu Dar es Salaam. turajya he? Mbo birababaje cyane. Reka turebe mu FPR imaze gufata igihugu. Mu by'ukuri yabonye yuko imaze kubona hari icyicaro gikuru cyo kugira ngo ikore ibibi byose bishoboka. Umurage rero igiye gusigira abanyarwanda nuko igiye kudusigira urwango mu bindi bihugu, mu babanyi, mu baturanyi, mu bindi bihugu, muri bene wacu turi kumwe bose. Rego uravuga ngo igiye kudusigira, ahubwo yarangije kudusigira, kutubibamo urwango rudashobora no ntirushobora guhera. Wari wabona abantu ariko bishimira umuntu uko yapfuye muri Kongo. Sinibuka umwaka ku isi yose abasore bagiye mu mihanda Goma, Kinshasa, ababyeyi abantu baratamba. Ibaze nawe. Ariko nk'uburiya nk'umuntu iyo yicaye akumva abantu bishimira urupfu rwiwe kandi akiriho, yumva ameze gute? Aho niho Barafinda yavuze ati u Rwanda ruyobowe n'amashetani, nimusenge kuko ntabona mu ndorerwamo ngo amenye ibyarimo. Ni hatari, ntabwo byoroshye. Ariko tuvuga ibi harimo abantu hari batwumva bakavuga bati aba bantu barimo barashikuza. Reka tugendere ku ngero zifatika. Muri 1995 nari maze kuvuga yuko FPR yafashe ubutegetsi muri 1994. 1995 umugabo Bizimungu icyo gihe ari perezida, aragiye Gisenyi. Edayeri yabanje hano Ikibeho hari abantu batari bakeya FPR yari imaze kuhatsinda, n'imirambo yari ikiri naho ngaho, nta kintu byari binababwiye. Ariko burya nawe yageze aho aricuza, abanza guhera kuri Misago, aravuga ati Misago wowe uzaba musenyeri ari uko ntakiri perezida. Kandi koko byabaye byo, si Misago yarafunzwe,
ariko igihe Bizimungu yaravuye yari atakiri perezida, Misago yarongeye asubira kuba perezida. Burya ni ingorane abantu bari mu butegetsi, abantu bakoreshwa nk'amapiyo kwa kundi nyine nka Bizimungu, nabo bakwiye kujya bahera kuri Bizimungu. Cyangwa nagize amahirwe batazagiye Kibeho kwica abantu. Kibeho ntabwo je nagiyeyo, nagize amahirwe kuko Ikibeho habera ubwicanyi burengeye. Amateka y'u Rwanda ni maremare cyane, kandi burya gusa nubwo bagerageza kuyahisha ariko azagera hamenyekana. Reka tuvuge ikiri, nari ntaravuga neza urugero rugaragara rw'umubano mubi n'u Rwanda n'ibindi. ahubwo abanyarwanda, mbega FPR ihemukiye abanyarwanda gusa. Muri icyo gihe mpere ku Banyamurenge abo yahemukiye. Aho niho nshaka kubaza. Muri icyo gihe rero ubwo Bizimungu yatangiraga ubushotoranyi bwiwe, ariko urumva yatumwe na Kagame, baragiye muri Kongo, begereye Abanyamurenge baravuga ati mw'Abanyamurenge mwe muhunge, burya bagomba bakorere jenoside. Abanyamurenge barahunga, bagiye mu Rwanda, bahaye inkambi. Mu minsi ishize byagenze gute? Abanyamurenge bakigera mu Rwanda bakoresheje intambara zibaho n'izitabaho, kujya kwica bene wabo b'Abakongomani muri M23, muri no mu mpande zose zitandukanye. Abanyamurenge bageze aho babona yuko nta kintu bagize gute bakuyemo, baravuga bati oya, turarambiwe gukora intambara zitagira inyungu, nta gihugu dufite, kandi abo turwanira nanone barahindukira bakaza bakatwica. Iyo ni FPR. None ubu ngubu turashaka yuko muducyura tukajya iwacu. Icyo gihe ntibabemereye ko bataha. Uwo murage rero Abakongomani mu by'ukuri kuba bararirimbye bakavuga bati bumvishije yuko Kagame yapfuye bakabyina, ni ukubera ibibazo byose babateje, umutekano muke uri muri Kongo, ubwicanyi bwahabaye. Ubu noneho hari ikibazo cya mapping report. FPR ivuga yuko iharanira, ishaka ubumwe n'ubwiyunge, igashaka kubana neza n'ibindi bihugu, ariko igaca ku ruhande ubutabera. Niba mu by'ukuri nta kintu wishinja, bakaguhamagaza mu rukiko, bakavuga bati uraregwa ibi n'ibi, utinya iki kugira ngo witabe urukiko? Niba uri umwere, genda muri rwa rukiko baguhanagureho icyaha, ubundi ugende wemye. Ariko niba baguhamagaje ugahunga, niba baguhamagaje ugashyiraho iterabwoba, niba baguhamagaje ugakora ibishoboka byose kugira ngo rwa rubanza uzimanganye ibimenyetso, ibyo bigaragaza yuko mu by'ukuri ufitemo akaboko karekare, ufitemo uruhare. Ahubwo kubera bitewe n'ingufu ufite cyangwa se n'uko umeze, ugahagarika imanza zose zishobora kuba zabaho. Ni ukuvuga rero FPR yarashotoye ibihugu byose bitandukanye, yima ubutabera Abanyarwanda, yima uburenganzira bw'Abanyarwanda ubwo ari bwo bwose, ndetse irangije isatira n'ibindi bihugu. Izo rero ni ingorane kandi n'umurage mubi cyane FPR isigiye Abanyarwanda. Tukiri aho reka tuvuge ibintu tubivuge neza, ko hari ijambo Kagame yakoresheje, ibigarasha n'amaturufu mu makarata. Ikintu bita ikigarasha burya Kagame yavuze yarakizi. Tuvuge n'iturufu none. FPR na Kagame bakoresheje iyihe turufu kugira ngo bafate ubutegetsi mu Rwanda? Bakoresheje iturufu ya genocide, y'ubwicanyi. Nibwo bashyize imbere kugira ngo agere gute amahanga amanuka azabafashe batubwicanyi burabaye. Aribo babuteguye, barahindukira baranabukora, banabukoresha Abanyarwanda. Iyo turufu rero ntabwo bigeze bayita. Abanyarwanda nibo babyumva, iyo turufu ntiyatakaye. Barayifashe bayijyana muri Kongo. Uko iyo turufu bayiteye mu Bahutu mu Rwanda, bagenda bayitera mu Banyamurenge, Abanyamurenge batazi ibyo ari byo. Aho barageza kubabwira bati mwebwe ni mukora ibi, mugakora n'ibi, muzafata ubutegetsi, iyi Kongo yose muzayigarurira. Ariko iyo turufu ntibayimenye. Muguti no mu Burundi ahubwo. No mu Burundi turahagera. Bamaze rero Abanyamurenge ya turufu bayigezemo, basanga ahubwo ingabo za FPR bo babibonye kare, nizo zihindukira zikabica. Ziti abantu baza kuturengera nibo babatwica. Zirabafata zibajyana i Kigali. FPR yajyanye Abanyamurenge i Kigali mu Rwanda. Genda byuko hari amakamyo twagenda duherekeje yarimo Abanyamurenge ngo turabahungisha.
ari intambara gusa zibera muri Kongo hariya za Fizi za Murenge hehe zitewe na FPR. Abanyamurenge bagiye kubibona baheze, FPR igahindukira igakivuga ngo ni bande bateze izo ntambara, ni intera hamwe ziri muri Kongo, ngo n'abasirikare bo muri Kongo. Ahubwo hari ikintu cyashekeje hirya hejuru, iyo mapping report ndayumvise bavuze ngo FPR ibaze kugira ngo ivuge ngo abakongomani bicwaga n'impunzi. ninde wayo wateje iyo ntambara? Ni impunzi zari zateje iyo ntambara. Izo mpunzi zariho ko zo zabanje kwicwa. None se niba ari impunzi zateje zishe abo bakongomani, niba babareze munuza bakavuga bati mureke nibajye mu rukiko, ikintu gikurikiranwe mu rukiko, ibagende kubera iki yanga yuko urwo rukiko rubaho, izo manza zibaho, hanyuma izo mpunzi bashinze ibyo byaha berekana ibyo bimenyetso, hanyuma zihanirwa icyo cyaha. Niba batarakoze icyo cyaha bareke noneho icyo cyaha kigaragariye mu rukiko, bavuge bati twebwe turabere dore abakoze icyaha n'abangaba. Abanyarwanda nimwumve uwavuze iryo jambo ni Perezida Kagame, ko bakongomani bicwaga n'impunzi z'abahutu, kandi izo mpunzi twari twabanje kuzirasa zahize. Iyo turufu rero ntugire ngo yaraheze, iyo turufu muri Kongo yarakoze, ariko bayigaburamo amashami agera kuri 3 kuri 4. Baraza iyo turufu bayitera i Burundi muri 2015, babwira abatutsi bati ntimwemere ko abahutu bategeka, ntimwemere. Wibuka ijambo Kagame yavuze ya turufu, abanyarwanda bajye bumva ngo ntituzemera ko genocide ba mu Burundi turebera. Mbe hari habaye genocide? Ni ya turufu. Urumva yuko ubwo ni bwa bushotoranye. Ubundi muri 1995 nari maze kubivuga, Bizimungu ni watangiye bushotoranye abivuga ati hariya hakurya tugiye kugenda n'abari abantu bariyo tubazana tubahitane. Kagame nawe aricara avuga ati ntituzemera yuko genocide iba hariya i Burundi turebera, twebwe aba expert mu guhagarika genocide. Iyo genocide yari irihe? Yaritewe nande? Barangije baragenda ati rero mwebwe muhunge, genocide hari rabaye, ikintu tugiye kwikorera. Ni ya turufu rero. Urumva babanje muri 1995 babanje kwegera abanyamurenge barabahungisha. Ubu noneho bagiye mu Burundi nawe ati mubanze muhunge. Mu by'ukuri uwo murage suwa none igenda ukoresha muri kino gihe, ariko ubwo ni uburyo nayo yakoresheje muri za 59 ibanza guhunga kugira ngo yiyegeranye hanyuma igaruke ikore ibyo ishaka gukora. No muri ibyo bihugu rero naho igenda iteramwo iyo migera. Sa honyine tugende tujye muri Kagera muri Tanzania, mu batutsi bahunze 59. FPR yaragiye, Tanzania ni igihugu gikomeye gifite amahoro, ariko FPR yaragiye igerageza kubwira barabaha aha muri Kagera, igerageza kujya mu batutsi bagira ati mwebwe nimukore revolution kugira ngo muhabwe ibiti, muhabwe ibintu byose bikomeye mu gihugu. Ntibyakunze. Tanzania yabimenye karire bimenye bavuga ati umva ikintu FPR ikore babandi, ubwo muzanye ibyo bintu hano muri Tanzania Abanyarwanda mwese mugende. Bageze i Kigali, Kagame abonye ibintu akoreye abo bantu, abona ntari bubishobore, nibo yafashe abajyana kubatuza ahari hehe, aho M23 yafashe muri Kongo. Cyo gegena nkini musirikare byose ndabizi. Iyo turufu ikoze hehe? Muri Tanzania, ikoze mu Burundi, ikoze muri Kongo, ikoze mu Rwanda, igiye muri Uganda. Tubaze rero tuti abatutsi turababaje rero, batutsi tubabaze. Muri Kongo twarahemutse, mu Burundi twarahemutse, tuzajya hehe? Ntituzatemberera abana bacu bavukiye hari ko tuhagera bakaturyanira inzara bati ngabo babatutsi, ngabo babandi babi, ngabo babandi batagira, kubera FPR. Abahutu bo bararwemeye, abahutu mwebwe abahutu mwararwemeye, mwararyamye. Babyita kuryama ngo urushinge rwaryamye, mwararyamye. Ariko no mu batutsi byatugeze ubu nitwe dusigaye twitwa, nitwe twakoze genocide. Ibyo ntabyo ubona, ntabyo ubona ndafisa none Kizito nibyo abanyarwanda ni ibigarasha ko bitemeye kugendera ku kinyoma, kubeshya. Twere banyarwanda nguwo umurage dusigiwe tuzasigirwa na FPR.
Ni ingorane kandi ni ikibazo, cyane cyane igihe ibintu byaba bimeze uku ariko abantu bagakomeza kubikomera amashyi. Birababaje kubona umuntu aho kugira ngo nka perezida wa repubulika aho kugira ngo avuge ati koze ubu amahoro igihugu amahoro aratengamaye, abantu abe ariyo mashyi bamukomera, ahubwo abantu bakomera amashyi iyo avuze ati kwica ntabwo bidutera isoni. Twaragiye tufata indege yaguzwe mu mafaranga y'imisoro y'abanyarwanda, tujya Kongo twica abanyarwanda turangije turataha, champagne twinywera byeri, turanezerewe. ubu ngubu ibintu ni amahoro, abantu bagakoma ukabwira imiryango iri ngaho, ukababwira ngo bene wanyu twabagize amafumbire y'amashyamba ya Kongo, abantu bakagukomera amashyi. ugahindukira ukabwira abantu mu ijambo mu ruhame ukavuga ngo erega barya abana bari za Malawi, za Mozambique, barya n'abana b'interahamwe n'abicanyi, kuko bose amashereka mu mabere y'interahamwe, abarya abana n'interahamwe. Iyo ngengabitekerezo kuki bataramufata isumbyo niye. Hanyuma ugasanga abantu baricaye baravuga ngo abantu kubera yuko bigishijwe amateka y'ibyabaye mu banyarwanda, ngo bigishijwe ingengabitekerezo. Niba umunyarwanda, niba abantu babwiwe ati umuntu bita Kanjogera yari umugabekazi, ngo yabaye umugabekazi w'umubisha cyane, umwega, yishe abana b'abahutu, ngo yari afite inkota yiwe bitaga Ruhuga, ashatse guhaguruka yaravuga ati ngo inkota yanjye irashonje. Ubwo nta kindi yabaga isonzeye uretse amaraso y'abahutu. Bazanaga ibyana byiza cyane akabihagurukiraho, ubundi umubyeyi abiteruye, ubundi bagaterura abana batahariye. Icyo kintu ni ikintu mu by'ukuri abantu babonye, ariko kucyumva bumva yuko ari ibintu bisanzwe ku babikoze. Iyo umuntu rero avuze ati uyu njyewe yarampemukiye, baravuga ati ni ingengabitekerezo. Ariko iyo uhindukiye ukavuga ngo aba bana bavutse ku wampemukiye, ngo iyo si ingengabitekerezo. Niba umuntu arashobora kuvuka ntabwo abazwa icyaha cya se cyangwa se icya sekuru, niba bimeze uko iyo biza kugenda uko nguko, ni ukuvuga ngo za repubulika za mbere nazo ziba zarakurikiranye ba bandi bagiye bavuka kuri ba bandi, ati ibyo basokuru badukoreye natwe reka tubihemure. Ubonye ikintu nyibutsa, ibyo rero usanga yuko uwo murage ntabwo ari umurage mwiza. hari ibintu twize muri primaire, sinzi nimba warakize icyo gitabo cy'ikirura n'umwana w'intama. Umwana w'intama arimo aranywa amazi hepfo, ikirura kiri ruguru, kiti urabona iyo mbwa kuntu irimo intobera amazi, ati nyakubahwa ko ndi hepfo nyatobye gute? FPR iti mwebwe mufite ingengabitekerezo, ati niba atari nawe ni ati ejo wayatobye ejo ujya mugari mwe ba FPR barimo bara ati ejo ko nigeze nza ku mugezi nayatobye gute? ati niba atari nawe, ati nawe ni mwene wanyu. Dusabye abanyarwanda ko batunyomoza ku byo turimo tuvuga, dusabye abanyarwanda muhaguruke mutubwire muti ibyo bintu mudukomere amashyi, cyangwa mutubwire muti oya ibyo muvuga sibyo, mukore share mujyeho mutange amakomantere ku iki kiganiro cyacu. Ngira ngo nibyo umuntu yabwira abanyarwanda. Mu guheraheza ikiganiro cyacu, mu by'ukuri tugira ngo tubwire abumva iki kiganiro, abadukurikirana kuri iyi shene yacu, mu by'ukuri turabasabye gutanga ibitekerezo, kandi nanone ikiyongeraho atari ibitekerezo gusa, banahaguruke mu by'ukuri turandurane n'imizi iyi ngengabitekerezo yubakwa idatandukanye rwose n'izindi zose zagiye zibaho nubwo baba bazinenga. Turandurane n'imizi uyu murage mubi FPR ikomeza kwimika mu bana b'abanyarwanda. Turafite ikibazo mu Rwanda hagati, abantu ntibashobora kuvuga,
turafite ikibazo mu banyamahanga. Ubu umunyarwanda aho ari hose mu gihugu yajyamo hose babona yuko ari umumenja. Ibyo rero ni umurage mubi tugiye gusigirwa na FPR. Banyarwanda banyarwandakazi, inshuti mudukurikirana, turasaba buri muntu wese mu by'ukuri guhaguruka, haba mu bitekerezo haba mu bikorwa, turandurane n'imizi uyu murage utari mwiza. Mu guheza twabwira abanyarwanda tuti mumenye ibintu bikurikira. Hari abagore bahagurutse b'intwari, Bangabire, ba Diane, ni benshi abagore bahagurutse. Hari abagabo bahagurutse, mwumva n'abasirikare bahagurutse, hariyo ingabo zahagurutse, FRN, ingabo za SND z'abanyarwanda bahagurutse. Kubw'ibyo rero nimuhaguruke, duhaguruke dutabare u Rwanda. U Rwanda rugereranywa n'umusuma, FPR igereranywa n'umusuma guteye mu rugo akaza agatema umugore wawe, iyo ataracikana ntumureka ngo acikanire mu rugo, ahubwo uramutabara ukamujyana kwa muganga. Kubw'ibyo rero igihugu cy'u Rwanda kirimo FPR irakisha, ariko ntikirahwana, ntago kirahwana. Nimba kitarahwana tukireke gihwana, oya, ahubwo reka duhaguruke tucyambure FPR, tucyambure barabicaye, abanyarwanda bahumeke, abazavuka bagira amahoro. Twavuze byinshi mu by'ukuri, uretse ko atari byose, kuko iby'umurage wa FPR isigiye abanyarwanda, izasigira abanyarwanda, mu by'ukuri birenze kamere. Nayo mpamvu rero abantu bacecetse cyangwa se bahoze bazimye, bakomeza ntibindeba, bumva yuko guceceka ari wo muti, mu by'ukuri aho ntaho tuganisha. Kandi nanone buri muntu wese ku ruhande rwe arashobora kugira icyo akoze. Uyu munsi ushobora kuvuga uti ndabona ibintu bimeze neza, ariko rebera urugero ku bandi. Hari uwavuze amagambo yo kwihenura no kugira gute no kwishongora, ariko ubu ngubu ugasanga yarazimye. Hari umugabo umwe bita Karugarama, yahoze ari minisitiri w'ubutabera. Umunsi umwe yari minisitiri, urumva, kandi yari uwo muri FPR. Umunsi umwe ndibuka ajya kuzima, yagiye mu ruzinduko hanze, bamubaza bati be burya ko manda za perezida zigomba zigiye kurangira, muri FPR muteganya iki? Karugarama yaravuze ati mu bintu twarwaniye kandi twaharaniye harimo demokarasi. Ni ukuvuga rero niba manda ze zirangiye, tugomba kwimakaza nyine imbere demokarasi. Ubwo zirarangiye. Agitaha Kagame yamubwiye ijambo, aravuga ati kavuga ibyo mutatumwe sha. Ubu yaricajwe, sinzi n'ahantu haherereye. Abamuzi neza bavuga yuko atembera muri Kigali n'amaguru. Uwo rero yari umunyamuryango muri FPR, kubera ko atemeye kwikorera ubuseke. Ubu ngubu byagenze gute? Byamugize ingaruka. Ni ukuvuga rero kwikorera agaseke ntago kakugira umukristo kuruta papa, kuko hari abandi benshi bazimye, banazimiye, kandi bakoze ibirenze kwikorera agaseke. Ariko amaraso y'abanyarwanda nawe akujyaho. Icyo niyo ngorane rero. Mumenye imanza kuba noneho muca muri gacaca. guceceka uriho amaraso y'abanyarwanda. Guceceka udatanze ubutabera kandi wari ukwiye kubutanga, bukarenganura urimo kurenganya. Icyo gihe ni ingorane. Ni ukuvuga rero buri muntu uwo ari we wese aho ari, mu by'ukuri niba FPR ishaka ubumwe n'ubwiyunge, nibanze itange ubutabera. Niba ivuga yuko ari umwere, ni yemere kwitaba imanza, inkiko, aho ihamagazwe, igenda iburana, ivuga iti yerekane yuko mu by'ukuri yera. Niba bavuze bati wahanuye indege Habyarimana, kandi iyo ndege ishobora kuba intandaro, yaba ariyo ntandaro ya jenoside, nigende ireke izo manza zibeho, yo kuzana raporo z'intekinikano, hajya ni raporo mucyo, ngo yemeza yuko ngo indege Habyarimana ngo yahanuwe. Icyo nacyo ni ikindi. Ni ukuvuga ngo baragukoresha nyine, bamara kugukoresha babona yuko ibyabo birangiye bakakwikiza. Uwo mucyo nawe yavuye mu nzira. Ni ukuvuga rero niba bavuze bati mapping report irerekana yuko FPR yakoze genocide, ibikorwa yakoze byafatwa nka jenoside igihe byemejwe n'inkiko, nige muri izo nkiko
babone yuko ibyo bikorwa atari jenoside cyangwa se atari yo yabikoze, hanyuma bavuge bati FPR irera ni amata. Ariko niba ishyizeho igitutu cy'uko abo bantu itajya muri izo nkiko, hari ikintu yishinze. Mbe ndibuka Roza Kabuye bigeze kumufata bavuga bati uyu ari mu bantu bashakishwa muri FPR. Abanyarwanda bose bimena mu mihanda, impande zose bati Roza wacu bari hehe? Abo bose bagiye bazimira. Ingero twatanga ni nyinshi cyane. Niyo mpamvu rero abanyarwanda aho bari hose, mu gihugu hagati, hanze mu mahanga, umurage FPR izadusigira ntabwo ari umurage mwiza. Ni ukuvuga rero kuyikorera, kwishimira ibiriho ubu ngubu cyangwa se ibyo ubona kandi biriho amaraso y'abanyarwanda, ntabwo nta kintu bishobora kuzageza ku banyarwanda. Niyo mpamvu rero nk'uko Kanimba yaramaze kubivuga, buri munyarwanda wese turazi abaharanira mu by'ukuri ubumwe bw'abanyarwanda, abaharanira ineza y'abanyarwanda aho bari hose, duhaguruke tubashyigikire, ubundi twikure ako gahotoro, ubundi twikure uwo murage mubi FPR isigire abanyarwanda. Turabashimiye rero kandi tubasaba gukora subscribe kuri iyi chaîne kugira ngo ibiganiro byacu tukibitereka kuri iyi chaîne bijye bibageraho ku buryo bubangutse.